Došli smo do Pragerskoga za 24 minute. Ja ne znam ko bu sedao s menom cijeli dan. Od stresa sam se oznojila, jebote. Mislila sam da mu poginuli. Vozili smo sportski, vozim sportski. Dobrodošli još jedan novi vlog. U Pragerskom smo, to je jedno mjesto kraj Maribora. Čekamo vlak jer idemo dalje. Idemo prema Austriji, a od tamo letimo ja idem u Hamburg, Ema leti za Berlin. Jučer je od jednog leženog dana na kraju bio kaos. Vlakovi otkazani, let kasnio, sve živo, nešto se izdogađalo. Podsjećam vam više na Amsterdam nego na neke njemačke gradove. Jedna velika zanimljivost je ta da Hamburg ima više mostova od Venecije i Amsterdama zajedno, kaj je jako čudno, ali je istinito. Euforija je krenula, naravno igra se utakmica sutra. Sutra bolji i drugačije cijela nacija. Fali nam to odličje sa evropskog. Hrvatska mati, nemoj kupovati. Obavezno posjetite parkove. I sad kreće ono zbog čega smo svi tu, dan je utakmice. Imali smo ih, ali... To je to. Završavam ovaj vlog u Hamburgu. Peace.